Pozdrav! U današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da napravite partice za hard disk. Šta je to? To je jedna kao dio hard diska na kojem vi možete neke podatke ili nešto smjestiti, pa čak i operativni sistem. Prvo što trebate uraditi je ići u Start, My Computer, desni klik i Manage, pa onda idete u Disk Management i evo to je to. Znači imam dva hard diska, pa dva su online. Znači sada imamo ovaj jedan hard disk od 10 GB, idemo desni klik New Partition i ovdje imamo Welcome to the new partition, bla bla bla. Next, primary, next. Pa hajme neka stavimo 2 GB, vi sigurno nećete toliko. 1048 megabajta, to je 1 GB. Nećete vi toliko sigurno. Puno ćete veće. Idete next. Stavite neku slavu koja će da bude, evo. I to je to. Next. Ovdje ovo čekirate. Format. Ovo file system NTFS. Cache unit size default. I ovdje ako hoćete nekako da sam recimo pardon. Sad idete next i to je to, finish. Sad je napravilo 2 GB. Ovdje je ostalo 8 GB, to je ukupno 10 GB imam hard diska. I sada treba restartovati računar. Start i turn off i restart. Zaboravila sam da napomenem, ovo radi na svim operativnim sistemima. Nema veze što pokazujem na Windows XP. Sada zađe poruka. Sad kad idemo u moj računar, imamo jedan lokal gdje imamo C particiju, ovdje moju Windows XP install sam, D za podatke, YouTube, ova sva što sam pravio. Znači, i to je to.